Салам достор, барыңырға. Бүгін 8 декабрь 2024 жыл. Қарасудамын достор. Тумақтар тақып көргесіздер. 6.000 Мінекей тумақтар 2,5 мыңден 6 мың сомға чейін екен. Қаншадан? Benim geceki 10'dan 15'e çeyin. Susarlar 10'dan 30'a çeyin. Kaçısı var edecek, başka karar. Ben aytkan senaryodan düşüp berem ama. Aytır işi, şunu aytı satak düşüp berem. Biz alıp satpayız, anan biröge tiktirbeyiz. Biz bir ama özü çekten çıkar. Şunun için uveriniz var da mı? Tumaklar her birini aytıp dep satabız. Susar Toyota'lar 10.000'den 30'a çeyin satılıp odat. Norkalar 3,5'den başlayıp 15'e çeyin. Satılış yani. 18'de koyuyor şey oldu. Мужской да, женский да. Арқылдар бар, 5.000 kadar var. Мына ұлттық киімдер қатарындамын. Шалар қанша? 2.000'den. Азыркы модадағы бар ма? Азыркы Чепкендер, чапандар. var. Жанда велюр қанша? Жанда гүрөң. Bular 1.5'dan. 1,5 Bundan kalın. Bunlar var 2.5'dan. 2,5. 2,5 мужской. Koylar bunlar 1.200'den. Bunlar yakası. Bunlar 1.100'den. Kasım ekter 1.200'den. 1200, 1100. Жоқ. Кемзерлер қанша отыр? Bunlar 600'den. Дүң басы да 400. Лар 600 екен. 550'den. 550. Қаншадан? 350, оқтымға. Мынакей новинка кемзірлер, новинка костюмдар, пиджактар. 1,5 ба? 1.5'dan. Bunlar. Қасылыр? Ошол новинка ол, мына черный, қара. Ошонун башка свети жоқ бу? Каран. 1.5'dan. Мыналардын материалы велюр бу, мынау жашыл, жаңы, ушул чепкендер. Велюр экен. Канча дедиңер? Bunlar 1.5'dan. 1,5 жашылы дагы шоколадный свети бар экен. 1,5 дейт. Анан мына Bunlar da жакшы канчасы? Bunlar 1.5'dan. 1,5 мына кемзирлер. Bunlar 1000'den 9'dan. Костюмдарчы 700'дан экен мына. Мына азыр мен ушул рядтан чыгып кетем, баш жагына. Бул жерде бир гана сатуучунун номерин алам. Кымбаттуу катталуучулар, номер сурагандар. Мына ушул жерден баарынын баасы бирдей. Бардыгында окшош. Кемзир чапандар и балары бирдей. Бүгін 1-2-3 видео тартып кетебиз. Сиздердин суроо боюнча. Пальто, куртка арякка келип калдык. Канчадан? Mınalar 6.500'den. Mına 12.000'den kemi var. Dublenk 12.000'den, mına 5.500'den, markası 6.000'den. Mınalar 5.500'den. Aydıkı var. Bulça dublanka. Aldığım dublenki sakılar. Канчадан ошолор? 12.000 kemi var, mına sizde geçiyor taksaklar. Жакшы экен. Çaldar ağa. Женский пальтолор барбы? İçkeride dolu. Бул жакка киреличи. Аялдар үчүн дагы кышкы пальтолордун баасын билесиз. Канчадан? Кимеке? Канча мына ушул пальтолор? 14-15 миң. 14-15 миң. Бардыгы эле ошондой сенес 14-15. Ушул бардыгы мен тартып аткан пальтолор 14-15. Бардыгы 14-15. Неге плаштар эмес? 12,5 ба мына?
12'den 14-15'e çeyin ekan. Bak, Aynen, bu falan искусственный норкалар kaçadan? 12 milyon. Buna Norkan'daki. Ne kadar? Хорошо, искусственный. 12 ya? 12. 12 milyon son. 12 искусственный. А натуральный? Natural içki. 12 туганда. Palto, bazar. Kızı jirüde. Mına notkalar 120, 90 mingden 120 ming so'm. Kıskaları kaça? Kıskaları 65 bin. 65 ming. Yerlan kıdep turadi. Kıdep turadi. 24 кашемир. Это 6 и кашемир половина. Состав сейчас кашемир. 50% 6, 50% кашемир. 24 ming dedim. 24 миллион касымар жарысы. А bularcha? 18? 18 mingden tushib berem deydi. Bugun palto bozorda el ko'p ku, ha? Бүгін суббота екен. Bugun subbotaga, subbota kuni el ko'p. Ular qancha ekan? Бұлар Рафаэлланы 25 қылып берем норкасындай. Таза норкадан. Да, Рафаэл оригинал. Размерлер бар? Размерлері бар. Черный цвет башкирде де бар. Мына шулар 25 мың. Ой, el ko'p. Так. Каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпайбыз, туугандар. Видеолор жакса каналга катталабыз.